Welcome, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Suwa mayoría majeria matalla tanchipa ojan kichkan ojegon pelegona kainata chay karamchkanchik rimarininchik nisqan programa llanchik wankunan viernes piña mallay mama viernes chunkanchik niyuq octubre killa chunkanchik niyuq piña kakulachkanchik ojegon panchallaykuna chaynaqa rikiya kaqayarikiña chaykamullanchikña kay programa llanchikwan Oranjik pas 8:07 de la noche. Bien, ojilegona pelegona, bien, Willakuyikuna rikao, alcaldicona, Jaén País Carganche rikao, alcaldicona, Lima Tareron, Jere Jayaracheptin, Natincha Jayarik. Firma ikunko acta de sujeción nisqanta rikao. Así veo ahí que nejenara firmará chingao. Taita violinista jeriwa ojelegona pelegona y chaypita kay arexeronko kay alcalde de San Juan Bautista Wilmer paypa firmanta chaypi qillqachallanta arexeronko ojelegona pelegonas parike traicionaron llaqtata nispa tukuyta nichkanko rikao. Traicionaron llaqtata, firmaron acta de sujeción, nisqanta, porque hayarachin riki hamuchik presupuesto tqawasonchik nispalla nisparata acta de sujeción firmarachin riki wawqillakuna pallaykuna. Más rimari wawqichalay pani challay más rimari riki kay programa llanchikpi. Mana chayllachu sino corrupción en gerencia de desarrollo social de la región del gobierno regional Ayacucho. Chay sí que Consejo Regional Ayacucho Jaya y Cachiña kay funcionario ta kay waykipa sajisqan funcionario Jaya Cachiña. Consejo Regional de Ayacucho, se consejero con allá. Enaspa konampa hayay karachin chay funcionario toqlegona pelegona aunque waykirik paytina le protegechkan acuerdo Consejo Regional que haya 278-2025 chayrik kunan punchapaq sitay kulianrikuwa pelegona taita César Eduardo Paypay Esaiguirre Paytarikichay interpelación nisqanta ruranku rikao mana allinta rurasqanrayku riki kay gerencia de desarrollo social pawqilaykuna pallaykuna porque nichkanta kay sector salud, sector educación chaykunapim kachkan pésima gestión, anemia hinalla, desnutrición infantil mira con presupuesto, ejecución presupuestal bajo, desempleo kachkan y chay tqawarinchu. Proyecto Mujeres Can, pero chaypas jungasqa, discapacidad y desigualdad chaypas can chaypas awawqillaykunaka karqa riki karqa chaytapas yanqacharunku. Chayta riki wawqillaykunaka chunka pichqan votuan consejero regionalkuna chulachalla contrapi kay werajuchata riki interpelaron chunka pichqa botón a consejera Yulisa Paitán
Treves paillachos mecha y contrapegas amaya poburichollatones parigao. De Sarasara cascarigao. Marco legal de ordenanza regional número 0312 gobierno regional de Ayacucho. Chavarejiquiao paiconarique ninco yucanchipaga facultanin chicachcan fiscalizar gestión. Chayatareque conducta de funcionarios del gobierno regional. Y según ley de gobiernos regionales manjina nisparigao paigona chay función fiscalización taruay golanco chaypita niskanrique como ya eskanchik manjina mana ariki chay funcionario atincho chay acusasqankota contestakoyta niskanrikao hasta wanja tapuptinkupas kayna camaramanto kayna periodistakunamantas ayqi kachanman kasqariku awqillaykuna pallaykuna entonces riqsinanchik autoridadninchikkunata allintachu llamkachik manachu incluso funcionarios no mana alcaldellatachu riku awqillaykuna pallaykuna mana alcaldellatachu qawarinaq sino funcionarios qaynapunchu rimachkarqanchik ya qaninpa primanchikña y kay vinchosmanta rikaw. Por ejemplo, imagínate pitaq chay bajo ejecución presupuestal kachkan pitaq chay uchayoq chayllatapas llapa regidorkuna fiscalizachkanchu mana fiscalizankuchu regidorkunaqa alcalde lluchkapayaypi rikaw hatikachakuypi chay llapa chay obrakunata ruwaq tukuptin chaypi allin aycha allin wallpa, allin huy, jarachikuypim qhipan hatikachachkanku riku awqillaykuna pallaykuna. Eso no me dejarán mentir, mana llullawanmankuchu chay yachasqa liwpa llaqtapa hawasqan wawqillaykuna pani challaykuna. Mas rimari kay programallanchikpi chayñataq wawqillaykuna pallaykuna kay llaki willakuy chayrimun kay Mollepata lawmanta Mollepatapitaqsi tarirunku riki uksipasta wañusqata paysi riki iskay chunka tawayuq kanman karqa iskay chunka tawayuq wasi pay yachasqa Mollepatapi wasinpi ari kay Mollepata kay distrito Ayacucho nisqanman riki pertenecen wawqillaykuna pallaykuna y tarirunku hinan wasin ukullampi wañusqata chayman siriki ña Policía Nacional Perú chayñataq riki Fiscalía paykuna chaykullanku hinaspa qhawaka chaykuchkanku riki imaynanpin chay wañukullanman kasqa fiscal pues claro chay levantamiento de cadáver nisqanta riki ruraykullan hinaspa chay investigación de ley nisqanta riki chayta riki como yachasqanchik hina riki chay rurana riki wawqillaykuna pallaykuna. Y mana yachakunchu rikaw, mana yachakunchu más bien vecinukuna tumpa llakisqa kachkanku hinaspa riki tapukachakuchkanku imallaraq pasarurqa mentuachu upiaruspan chaypi wañukurqa ukaqninchu yaykuruspa wañurachirqa o viola imaspankuchu wañurachirqaku mana yachakunchu mana yachakunchu. Entonces, ojalá Eriki chikap chayqa mullaptinku willallawaswan chaynapi kay iman pasakusqanta yachananchikpaq riku wawqillaykuna pani challaykuna wañuykunapas kikillanmanta rikurimuchkan manacha kikillanmantachu kay wañuykanman imapas haykapas chiki pasakullan chaynapi kay ayakunapas rikurimun. Marri riku wawqillaykuna pallaykuna marri chayñataq riki kay sector pueblo libre chay Curvachapi entrada pueblo libre ninkutaq riki entrada pueblo libre chay Curvacha kachkan manachu chaypi chaqaya camión sirikuykusqa wawqillaykuna pani chayaykuna tarraylla rika llasay qhipi chayo sirikuykusqa rika chayqa riki congestión vehicular nisqanta riki lograron kay zonapi mana riki carrukuna purinantapas dejaronqachu rika
Y carrukunapas seguramente huk lawchankunataña muyukurqaku rikaw y chay único paz orantaraq kay orantaraq riosikuntaraq rikaw huk ñanqa mana kanchu ima chayninqa. Bien wawqillaykuna palika chay accidentekunapas kay Vía Los Libertadores mana chayllachu hukpas wawqillaykuna palikuna hina kay claro kay Pueblo Librepas riki salida Vía Los Libertadores nisqami rikaw y chaynallataq kay huk accidente kay ranchapipas chay chanchu hucha chay cercanpiña chaqaya huk kay camiontaq puytikurusqa Vienes kay Pueblo Libreja huk trailer riki chay machulla imachu rikaw ewak chanchu hucha piñataq rikay taksalla rikaw taksalla chay wawqillaykuna panchallaykuna kay carrupas cargachayuq qhipichay riki puytichakurusqa chaymantaq policíakuna rin claro serenazgo municipal provincial Huamanga paykuna pawarinku hinaspa riki yanapallanku riki chay chofertapas seguramente kirisqa riki tarikullarqa entonces ahí está otro iskaya huknin kay Huamangaman chaykamuchka España Pueblo Libre La Peña huknin hanayllapi Vía Los Libertadores total wawqillaykuna panchallaykuna más accidentes wawqillaykuna pallaykuna kay huk accidentepas kayqa kay accidente mana kay accidentichu sino wawqillaykuna pallaykuna huk chofertas riki machitewan huk chay extranjero maylaw chay extranjero posiblemente venezolano machitewan hatikacharunman kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna y chay carron sayachisqallanmanta ñuqapas carro sayakunanmi nispa chaypi discutinku hinaspa chay extranjero runa riki machitenta jorjorami naspa machitinwan riki hatikachasqa wawqillaykuna pallaykuna kay huknin wera huchata ari kay pasakun riki wawqillaykuna pallaykuna kay Asociación San Carlos Distrito Jesús Nazareno chay rikinin kay incluso kay extranjero kasqa médico profesión médico pay riki machitewan waqtarullasqa kay huknin chofer masinto wawqillaykuna pallaykuna más bien vecinukunañas pawaramuspanku harkakurullasqaku chaynapiña sosigarusqa wawqillaykuna claro testigokuna kachka riki sapanpiqa riki wañu imachinman karqa mana testigupas kanmanchu karqa rikaw entonces vecinukunañas riki lluqsiramusqa chayñas harkakurusqa riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayqa riki wañurachinman karqa rikaw machitewanqa rikaw chayñallataq riki policía y serenazgo riki pawaspanku riki atendillanku riki kay wawqichanchikta riki kay choferta chay nichkanku riki kay huknin runaqa chayna piña runam manchakuypaq runam nispas chay vecinukunapas nichka incluso kay choferpas nichka rikaw vengakuruwanqapas nispa wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa garantiata riki hurqukunan rikaw chaynaqa garantiata riki hurqukunan wawqillaykuna panchallaykuna más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programallanchikpi chaynata rikaw anki kay narikaw kay paro protesta movilización Lima papakurqa kay miércoles punchawta y justamente ari miércoles taqa rimayarqanchik hasta pero qayna punchaw rimarillanchik karqa pero vinchu llaqtanchikmanta y wakiqkunamanta rimasqanchikrayku mana haypakurqachu y kunan riki chayta riki un análisis completo chayta ruwaykusunchik riki imayna kayna pasakurqa rikaw según kay kikin kay violinista Geri paypa qawarisqanmi hina achka runa riki wawqillaykuna pallaykuna participarqaku kay wakiq movilizacionkunamantaqa más
desde Congreso punkumanta kailao chay Poder Judicial chaypi pasina yaraq kakuchkarqa runakuna maylaw kamaya kakurapas achka wawqillaykuna pallaykuna protesta karqa kay miércoles punchawtaqa porque chay helicópteropi kachkan rika helicópteropi o helicópteromanta chay drone nisqan chaymanta chaynata chay helicópteromanta qhawasqanku kachkan rika wawqillaykuna pallaykuna y chaypi qhawasqaman hina sutilla sutilla riki tanto runa wagna runataqa mana rikurqanichu punta marchakunapipas wawqillaykuna pallaykuna porque participarqaku riki diferentes sectores riki artistas, músicos participarqaku transportistas mana llapanchu sector participarqaku estudiantes universitarios participarqaku barras bravas participarqaku ciudadano común rika chaynata yachqanchina generación Z rika chayta convocarqa y chaynata riki ayta estudiante de Universidad San Marcos paykuna participarqakutaq artistas diferentes artistas congresistas wawqillaykuna pallaykuna participarqa congresistas como Susel Paredes y wakiqkuna participar y políticos participarqa wawqillaykuna pallaykuna chaqay chaypitaqa karqa riki chay tayta acción populista bueno sutenta Johnny Lescano pay participarqa y wakiqkunapas participarqaku ya huk grupo chay rurqaña congresoman y wakiqkunaqa kaylawllaperaq kakuchkarqaku tanto runa riki naptin chaymantaqa ya congresopiqa harkaramunkuña porque congreso punkuman chay rurqaku rika chaypiqa ña corralamuntaña hallaykun kaylawpiqa hinallaraq marcha kaylawpiqa kachkanku uyarichkanku balata riki pam chay gas lacrimogénukuna tuqyaqpi inas sayankunku imataq pasakuchkan wakpi imataq pasakuchkan enfrentamiento chiki kachkan nispa sayakunku wawqillaykuna pallaykuna rika chaymantaqa riki wichqaykarispan grupo wichqaykarispan chay puntaqta riki mastaqa afectarunku rika chaynallataq chay más tutaña 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche chay horakunata riki chay policíakuna grupota hati kachakusqaku riki wawqillaykuna pallaykuna balia rikuspa kaypi kachkan rika chaypi karqataq herido tanto policías y tanto karqataq riki detenisqakunapas wawqillaykuna pallaykuna detenisqakunapas karqa heridokuna policía partimantapas karqa y karqataq riki wañusqakunapas kimsa wañusqa wawqillaykuna aunque redes sociales peqa chay huk wiraquchallamantam rimachkanku rika chay artista payta wañurachinku payllamantam rimachkanku pero mana chayllachu karqaqa rika no según cifras oficiales ña oficializasqaña kimsa aunque waqnichkanku rika manan masmi nispa rika hasta pichqam nispa por ejemplo kay artista wañukuqtapas policíakunas harkakusqa hinaspa mana salvanankuta munasqachu hinaspa riki chaypi chay doctorta ninmanku kasqa wañukun rumiwanmi o wañukun hukwanmi wichiykuspa umantakakurusqa chaynata wañukunis chayna tikran pachitas munasqaku wawqillaykuna pallaykuna pero ichaqa riki antes riki defenderullanku wawqillaykuna pallaykuna kaypi qhawarisunchik qhawaychik wawqillaykuna pallaykuna achkallay achka kay runa kaylaw hinallaraq waqnaña sisi hina wawqillaykunapas tanto kay dron waqrika tanto tanto sirenas tal vez traen heridos es lo que se repite iskay kimsa tawa cuadra hinallam karqa marchakunaqa rika wawqillaykuna pallaykuna pero conan a ver ya pachaykusunchik nalla avanzachun kay y simplemente son las motos que vienen a hacer el cambio y mientras Congreso punkupiqa kaynaña rupakuchkanña enfrentamiento kachkaña kaylawpiqa hinallaraq marcha tanto runa waqnasuq kay miércoles punchawtaqa lluqsiykusqaku
ni policía pas jaipa cororjacho palegona tanto le tanto policía ha hecho grupo ha hecho una peja policía con una miles, hay carona y cacorja manachaita cálculo tari que chora muchkan cora sapomchkan wa hay congreso punku ñam kai wa okhlia con pelegona congreso punku wa hay wa congreso en la república ves wa congreso punku pi tanto lei tanto ri que wa okhlia con pelegona y kiken chaitaita violinista gene helicópteroan altun tarispan jawarja kai incluso Kachkan chay Policía Nacional Perú chay pena página piquiquincupa chay transmitimos janco o gilegona palegona incluso paipa pues en chay página PCM chay publicas kachkan pai acá en altun tapawas pan jawas haniko o gilegona palegona acá hay pues claro son chay acá en enfrentamiento a corta policía que miércoles punchauta totaña totaña Congreso punca en cada palegona celular incluso policía como utilizar o estado utilizar bloqueadores celulares miscanta bloqueadores celulares miscanta utilizar palegona guaira favoritos la clama gas de lampa policía con la cainaña mientras que enfrentamiento cachcan y Huaclao Piñata Hinaya Rona con Arique Sayachcar y tanto quieres Jarico Augilegona Palegona Cacorja Ningrico Augilegon Palegona Jaicampi Pachak Nimpis que herido can mancasja detienen coñata Yachachunca Hanchis Hueracochaconata y guañuña tajkan man pichja pero iskay tarik chingara chingo hay kaipe justamente herido tarik atendichkan con palegona ahí está atendichkan hay especial escuadrón casjari que casco yokama especial chaleco yokama atendicos con aricao fotota videota igual grabaste que graban acos tengo con palegona ama que gobierno que Yulia Corona, Pagamatikran Parona, pero igual, gobierno Yulia Coron, o Gilegona Pelegona. Chayman Tarike, una yare que más avanzas Hanchik, Mijinari que Arima son chigricao. Entonces ahí está, enfrentamiento total, batalla campal, Niskan Kakorja. Kaila Opejina, Yaricao, Marcha Kachkan, Congreso Punkupe, Jaya, Miskirikuchkan, Guerra, Ño Gilegona Pelegona. Incluso Policía Nacional Perú, Ningri, Kichayratulla, 29 efectivos policiales heridos, porque Wakek Tarike, Aperos, Pamajaro, Policía Conata, Wakek Taña Tarike, Kai, Kuitikunawan, Contestacorun, Coricao, Oknim gas lacrimogeno, y Kai Naconayata, Kai, Marcha Conaya, Tarik, Kuitichayawan, Ricao, Kuitichawan, Navidad, Pichay, Altoman, Disparape, que seu, Nescha, Toyacon. Anchay Wanrico Augilegona, Pancha Legona. Pero ministro interior emanenta, Caipi carga terna con una cargata, Chaitapas Liu, Japerjalin, Caipi, detenido cargata, Jajaya, o detenido Cachcani, que estudiante universitario, que foto Jabasganchimina. Pero ministro interior emanera, terna con amanta, manam terna participar gacho. Che guañura chignin casca policía ricao pero mana terna manch perten manam chay seguramente chay taricos panrique vale emaror janis parique limpia cochcan pero Guaugilegona Palegona que piche congreso manjaina puncha orerja aitaita jerilla pa ministro untincona ministro rique ministro interior contesta con terna jarerga chogaya son casos aislados o policía con paicona jarique manam parte marcha chocarja o sea que hay marcha da tapak chokaya carga chay guañuchik policía sapak mi carga seguramente chay pitaricos panrique porque paipas herido cachcan pero ya gachos me herido tucuchcan o con la palecona ñocamantaja pero caga erika o ninco caga hay bastante ternas o con la palecona y maninco policía civil man pachasca si bien es cierto
fácil tariki ñuqanchik llaqtaruna policíata civil pachasqataqa ninchik terna pero paykunañataq riki kan riki cada división división kuna riki kay policía ocopeqa riki grupo no sé ima sutiyuqkunaña kakunpa riki dirobe diprobe antidroga cantidad riki wawqillaykuna palaykuna entonces chaywan limpiakurunku riki huko sector kunama perteneces kan rayku pero ñuqanchik llaqtarunapaq simplemente ternaqa riki policía vestido de civil chay aunque ima grupo más pertenecen chique pero ya vestido civil riki chay na puncho wawqillaykuna incluso un policía o general wawqillaykuna palaykuna Víctor Canales paytapas chaqay balearon pitaq balearon hina kikin policía masillan balearon wawqillaykuna palaykuna mana kay kikintaqa balean riki llaqtarunachu ni estudiantikunachu porque estudiantikunapaq mana kanchu chay baleananpaq chay perdigoneran wawqillaykuna palaykuna policía llapam kan kay kikinku purapas baleanakusqaku llaqtaman kay protestakunaman tumpanankupak riki justamente kaypi chay joven rapero Francis Allison payta riki wawqillaykuna palaykuna no, Eduardo Ruiz Sainz, claro, pairiki chay Francis Allison, pairiki kay Eduardo Ruiz Sainz, paitariki wañurachin mankasqa wawqillaykuna. Eduardo Ruiz Sainz, paipa iskaymi sutin rikao, opem Eduardo Ruiz wan sutinchasqachkan, opiñataqmi sutiwan riki, pero igual chay runallam wawqillaykuna palaykuna. Entonces, kay Eduardo Ruiz Sainz tariki balearurqaku hukla opiña rikao manaña kay protesta okupiñacho sino ña ripuchakuchkarqakuñas ninku rikao según porque mana sapallanchu chaypiq tarikullarqa sino kastankunapiwan rikao chay artista masinkunapiwan chaysi paykuna ya kaypiqa ñam peligropiña kachkanchik hakuchiña ripuchakusunchik nispa riki grupo ripuchachkarqa claro kaylawan waklawan runakuna chiqirichkarqa y chaypi justamente kay Francis Allison kay policía riki wañurachinman kasqa wawqillaykuna palaykuna y cámara video todo kachkan wawqillaykuna palaykuna kay jovencha wañuchisqankumanta ña videokuna kachkan anki gobierno llullakuyta munarqa Ari ha sido defensa propia, pero cámaras wawqillaykuna palaykuna ninri kayta kay wiraquchariki chay wañurachik ninkachkan Herbert Paul Siekin Liunan chaypa rikao y también Francis Allison a ver Francis Allison dice mis profundas hukta suteo niskanchi. Entonces kay suteqa riki wawqillaykuna palaykuna más existe como kay Mauricio Ruiz Sainz ya ves iskay suteo okme Eduardo Mauricio Ruiz Sainz chaynam sutin completo chay muakeq video pegita o kayna publicación tarinki riki Eduardo Ruiz Sainz o Mauricio Ruiz Sainz rikao. Entonces, kay Mauricio o Eduardo Ruiz Sainz tarik wawqillaykuna palaykuna kay suboficial de policía riki wañurachinman karqa chaynata riki kay hina kikinku riki nin rikao manaña riki paykuna tapayta atinkuñachi naspa ya chiqapchaykunkuña paymi balearusqa nispa rikao porque ña redeskunapis publicasqaña karqa riki Herbert Paul si es inuñan pay riki chay wañuchiq ninkachkan riki wawqillaykuna pani challaykuna entonces kay protesta periki wañukun kimsa joven wawqillaykuna kimsa jovenkunata riki wañurachinmanku kasqa riki hayna puncha wawqillaykuna palaykuna mana chayllachu sino chaypitaq kachkarqa riki periodistakunapas periodistakuna hayna punchawmi riki yaqa llapan riki incluso Latina Canal 4 chaykuna coberturata ruraykusqaku rikao incluso chay Exitosa RPP paykunapas chay punta marchakunataq paykunaq manam rurarqachu único republicawan chay Chasqui TV chayllam rurachakuqku chay hayninpa pasaq marchakunataq pero kunanqa kay rikao yaqa mayoría reporterokuna riki diferentes canalesmanta rirqaku y paykunapas riki chay tarikullarqaku paykunatapas perdigonera hapisqas wawqillaykuna palaykuna chunka hukniyuq periodistas heridos con perdigoneras paykunatas balearqarisqaku
imatam grababan que nek sumllacho y chacho yangapas yangachik baliachkaqku pitapas atisqankuta chaychiki kay balaqarik kurikachakuspa riki atisqanta hapik riki wawqillaykuna pallaykuna wañuq mana wañuq mana rikaw. Entonces ahí está Asociación Nacional Periodistas paykuna Nicaragua rikaw chunka ugniyuqmi periodistanchikuna chay punchawpi karqa kirisqa nispa riki wawqillaykuna pallaykuna. Incluso nin rikaw bloqueadores de celulares chayta riki churarusqaku ama kay nasqanku riki kay pasakusqan transmitinankupaq wakiqkunapi celular nindañataq quitarqaku chay grabaqkunapataqa chaypi grabasqata a veces grabanchik rikaw manan transmitita atispaqa grabanchik y chay grabasqata borranankupaq rikaw. Pero mejor es grabar, mejor es transmitir que grabar, porque transmitir tiqueja kay internet piña rikaw. Mientras grabaron tiquej celular yeki, quitaron un celular, tenas pajare que ya borraron, coricao, manaña cañacho, testigo, aunque sumas grabas que cachcatín, pasó a ojile con una pelea. Así que, chunco periodista con el shooting, periodistas diferentes canales o medios de comunicación, que piquirisja, carja, coricao, ojile con una pelea. O aquí está majarja, o aquí está gaicarisja, o aquí está balearusjaco, negri que guau, ojile con una pancha de icona. Chayñata rikaw ningri que policía tapas riki ankapas yangami que insultaqku maqaqkunatinmi paykuna defendikuspanmi chay baleaparonqa nispa riki qayna punchaw congresoman rispa riki defendikurqaku wawqillaykuna palaykuna desde el Ministerio del Interior. Pima mayma mana rabiaspa riki contestakunqachu chaymi contestakurun pero videokunaqa nin hukta riki wawqillaykuna palaykuna. Jaukamri que Congreso punkupi chay marcha kuchkarqa pasarachinman karqa de frente avanzaychik nis avanzarachinman karqa natin wakla plaza de Acho lawman waklawman Comas lawman o Lurigancho lawman siqaykunmanku karqa rikaw lliw marcharunmanku karqa. Entonces chay karqa objetivunkuqa seguramente kay marchaqkunapaq pero kay Congreso punkupi harkarunku waklamanqa manaña pasachirqakuñachu y chaypi chay enfrentamiento karqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, kikin policía con ariki chayta jaroran wawqillaykuna pallaykuna mana ariki kay marchaqkuna qallarisqanchu chay infiltrado kuna principalmente vestido civil policía kuna tanto llay tanto kakos ariki incluso redes sociales pi angaña pay miterna shooting payta pita riqsin payta video kuna purikuchkan wawqillaykuna pallaykuna chayta chiki fiscalía ariki huñuykullanqa inaspan riki chayta guardaykullanqa y chayñata riki chay generación Z paykunapas ña chay videokunata riki seguramente guardachkanku internetpiqa riki a veces killallataqmi duran riki incluso kay Premier Álvarez imanit kunanqa Álvarez ñam kachkan kay na Premier riki Premier o primer Consejo Ministros o presidente Consejo Ministros paypas ni policía ikotapas liumik atakan inatinmi que defendikurqaku nispa chaynata kay Congreso man rispa chaynata conferencia prensa kunata nispa rimakachanku riki wawqillaykuna pallaykuna anki qayna punchaw riki firmakunata huqarirqaku kay tayta Jerita riki censurasunchik kay mesa directivata censurasunchik nispa presentarullanku wawqillaykuna pallaykuna pero mana esperonchu chay censura porque protegeron koriki kay congresista con wawqillaykuna pallaykuna. Entonces según publicamos hanko majinari que haykanisqami 17 detenidos y 102 heridos y 3 fallecidos. Kunanpaq chay kimsa wañuku rikaw iskay siki kirisqa wañuypatanpi kasqa fuerte riki umanpi baleasqa uman ñutusqakuna y chayriki kunanpaq wañukun qayna punchawpaq huk wañukuy karqa anki qayna punchaw hina mas tuta nichkarqaku pichqam nispa chay iskay imaya pasaron chay iskayta riki pakarunkuchik kay policiakunachik chinkarachinku hinaspa riki chay mana riki rikurichishkankuchu riki porque kachkan detenidos incluso desaparecidos kachkan nichkanku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces ña wañuykarun ña kay tayta Jeriwan wawqillaykuna pallaykuna. Chaymi riki incluso Delia Espinosa actual fiscal de la nación payriki nin kay wañuykarun ña renunciakuchun kay tayta Jeri nispa rikaw incluso ex congresistas ex ministras y candidatas o sea kachkanku
ex congresistas warmikuna, ex ministras warmikuna, ponta ministra kuna ima periodo pe ministra kuna llegue. Y candidatos actual que candidatos kan warmikuna paikuna ningri que wauqilakuna pallaykuna renunciachun nispa renunciachu. Pero que jere jaina puncha ni coron rica como mesa directiva pero que apoyo tari que chasqueron manari que jarjoron cucho mesa directiva censura mana gisperoncho porque mesa directiva censura lo tenga pa iri puchacón marico auxilia con pelegona pero como ya China por Fujimoris mori que chaipe tuñachkan y mana gisperoncho entonces pa iri que ning manam renuncia zacho presidencia de manginalla presidente que cosa hasta que el periodo toconancama nispa incluso auxilia palegona bancada somos Perú y que bancada somos Perú me pertenecen que jeri. ¿Ah? Pero incluso banca dan pecaja jefe con apas ningrique renunciachun nispa ojile con palegona uyari kosun chikai jefe en gota que banca da picha umallichtaya y imanin gata pai que jeriman tawa ojile con palegona. Señores de la prensa, como grupo parlamentario el día de hoy somos conscientes de que la situación crítica del país necesita respuestas inmediatas. Por ello, como grupo parlamentario Somos Perú, hemos tomado la decisión de apoyar la vacancia. No hemos tomado ninguna posición hasta ahora debido a que el actual presidente del Congreso de la República es parte de este grupo parlamentario. Ya ve, incluso aquí pa bancada man que jerita protegida monancho. Piconan protegichkan con alianza etapas. Jawasun aunque generación Z rico auxilia con la pelegona organiza kuchkan con más organiza kuchkan con llaktan con rike mana rike nichkanko llaktan marcha son despacho sino llaktan organizas panchik charlas panchik hay charla con atoroas panchik kay mana adin kuna pa o sea kay kunan gobernador ninch kuna pa contra perique organiza kosonchik nispa chay huk estrategia taña rika o manara kay 15 pe marcha y kuchkas paña nirga kuña o gilia con pelegon ña nirga kuña nirga gichik tarika kay 15 ta marcha kar jarike a nivel casi a nivel nacional que Cuchupipas Universidad con participa y cor Arquipapipas Punopipas y juclao con una mantapas incluso personas con discapacidad machuchapas machucha casi 70 años paipas manaña purico y atiscañacho pero nachan andador ningri gauche andador chalawaña puri paipas risca marcha gauche con pelegón entonces que marcha mareja hasta machucha con una paecha con una pas rirja hasta taita mama con una pas churintin con arisjaco chay siriki chay bala jalaco y coptin con aguaños son chique nispan hasta churichanta pas abrazana con para chaypi casjaco gauche con pelegón bala con et caelaunen to aclaunen chay policía con enfrentas para jatica chacuchcarga gauche con panchale con aricao pero ninta rica kay pega cancho hay costo político macha jukuruna chaguaño no pasa nada ni sparico ojle gona panjele gona nin kay kay protestamanta kay ministro del interior no pasa nada emat jukuruna chaguaño boluarte wanja faltar chay ninayang yaricao boluarte wanja guaño pichachungantin kay najerewan kachayra huk chaguaño ron ni a toda la familia en nombre del gobierno, del Ministerio del Interior, por el sensible fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz. La verdad, estamos de luto, porque la policía, de acuerdo a las disposiciones que se dio, como bien lo manifestó el Premier, ha tenido que salir a realizar un trabajo de acompañamiento sin el uso de arma de fuego. Es por ello que en su momento, a través de los medios que salían que el grupo Terna había participado y había disparado, ellos no estaban en el proceso del plan de operaciones. Hoy también en el Congreso informé. China todo con incluso que aguaño con una masenchi que chaipe che protesta estamos de duelo ni para
ahorita estamos de duelos, pero paikunata chay wañuchikninqa kachkan, wañuchikninpas estamos de duelo, nigra wawqillaykun palaykun kaypi nichkan llullakuchkan rikaw, manam ternakuna karqachu, pero ari nichkanchik chaqay rikaw, ternaqa riki ñuqanchikpaqa policía vestido civil, chaytam ternawan sutichanchik, pero kantaqma huk grupo terna chayna sutiyuqpas huk grupo. Chay ternakunataqa manam hayachirqaniku hinatinqa ima runakunata chaqa videokuna yanqaña redes socialespi purikuchkan paymi terna, paymi policía nispa sutinkunaraq rikaw, chayta ya chiqapchachun kay wiraqucha ministro del interior wawqillaykuna kay gobiernopas ña llullachakuyta qallaykunña rika wawqillaykuna pallaykunaw. Entonces incluso kunan imanintaq kay mama Patricia Chirinos kay marchamanta imanintaq ningrikaw marchakunataqa financiachkan Bolivia, Venezuela, Cubanokunam chay financiamuchkan chay marchakunataqa kaynakunata rimanku fácil wawqillaykuna pallaykuna imaynama a ver paykunaqa fácil kay Tayta Castillo Turgurunku man Boluarte contrampe lucharqaku hinaptin nirqaku puncho rojokunam yayku kaykamun nispakuna hasta congresistakuna rimakurqaku. Pero mana pruebayuq wawqillaykuna pallaykuna. Y kunanpas financiamuchkan Bolivia, Venezuela, Cuba, paykunam financiamuchkan nispa. Paykuna facilta rimaykarinku y chay llulla rimaqkunan wawqillaykuna pallaykuna hallun kuchusqa kayta deben wawqillaykuna pallaykuna. Imaynama llullakunqakuqa kaynataqa, o sea, chay marchakunata hipanchanankupak, yanqachanankupak kaynakunata rimakachanku rikaw, manam chay marchataqa financiamuchkan, paykuna muchayuqqa pay wañuqpaqa nispa rikaw, mama Boluarteñatami Castilloman tumpachka Castillo muchayuq nispa. Kunanqa kayta pim riman Patricia Chirinos wawqillaykuna congresista de la República. Chaymi kaypi rika publicaykamunku, la derecha bruta achorada tiene cerebro de gusano, de lo que sea, mana alguien yuyayniyoq paykunaqa faciltam tumpaykarinku hukman pimanpas mana prueba chaymi kayna llulla rimaqkunaq wawqillaykuna pallaykuna hallun kuchusqa kayta deben. Imaynama rimaykunqa así nomasllaqa rikaw, cierto kanmi natinchik cierto chayqa nispa rikaw. Entonces incluso ñas kay Rospliglos preparakuchkanña jonqayta kayna más marcha kanja hinaptin kay Jerita jargoyta munanqaku hinatinqa ña preparachkanña ñas listuña kachkan kay reemplazaykunanpaq chayna nichkanku porque Rospligosita si bien cierto renunciaron nispa nichkanku, pero igual pay hinalla umalichkan kay Congreso de la República wawqillaykuna pallaykuna. Manar kay Congreso de la República akyanraqchu nitaq yapanraqchu kay Jeripa reemplazontapas. Entonces kay Rospliglosi hinallaraq kachkan rikaw faltachkan huk miembro. Pero haykapi chayta riki yuyaymananqaku, pero kaypi nichkanku yanqallam chaytaq disimulachkanku, prueba kachachkanmi, kay marchakuna imaynataq rinqa chayman hina, pues kunanqa protegeronku wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Jerita rikaw. Entonces pikunam kay protegeron kay mama Boluarte protegininkunallami kayta Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, los lapicitos, Renovación Popular, Somos Perú, incluso Somos Perú penichkan que manam ñuqaykuqa ari kay Jeritaq munanikuchu nispa, pero en realidad botonkuwanqa, o sea hukta rimanku yanqa prensallapak yanqa rikaw kay paykuna chay candidateaspan rikaw ñuqaykuqa contrapim karqaniku nispa, pero ahí está 8 votos wawqillaykuna paykuna Somos Perú, Acción Popular ahí está, Avanza País también ahí está, pues incluso kay huk bloquekunapas wawqillaykuna pallaykuna paykunam chay protegichkanku riki wawqillaykuna pallaykuna kay gobierno tina paykunallataqmi protegerqa riki mama Boluarte tapas. Así que kaypiqa manam cambio kanchu rikaw, paykuna hinallam riki como tayta anta Europa nisqanpi hina riki está yendo en imanirqan pay está yendo en automático. Anki piña mayña yaykunqa hinaptinpas está en automático, manan sayanqachu. Chay automático tapita apachkan Fujimorismo chayta apachkan. Y chay dirigiqpitaq kachkan pay nispa riki justamente kunan Antaurota tapuykuptinku nirqa. Ari runaykunapas participachkan ñuqaqa machuñam kani chay marchaniñachu.
bala un yoxitikichi misusaqa lluqsiman pero kunan qariqa marcha qari jovenkunapaqmi kurikachananpaq ñuqa machunam kani runaykunaqa participaman incluso huk tariqa videopi mostranku huk jovenchata tariqa detenichkanku pay incluso pay qariqa naymi guardaespaldaymi payta chaqay detenerunku abogadoykunawanchaq hurquykamusaq nin sapa marchapim kay caseristaykunaq participarqa nispa chaywan qariqa uchaynanpa tariqa contestakun wawqillaykuna así que el Perú está en automático aunque piña mayña yaykunqa hinatempa simplemente cumplikunan paykunapa nisqan riku wawqillaykuna pallaykuna chaynata paykuna yuyaymanachkanku riki pero ña transportistakuna riki nichkanku yapam ruaykusunchik kay apagón de motores nisqanta nispa nichkanku wawqillaykuna pallaykuna apagón de motores aunque solamente par de minutos solamente nispa nichkanku pero preparakuchkanku rikao más marchakunapaq ruranqakuchu imaynaya incluso insurrección nisqantaña o insurgencia nisqantañam wawqillaykuna pallaykuna rurayta munachkanku incluso movilización de la Universidad Nacional San Marcos paykunapa ukunpi kaqsi chay joven kasqa el truco entonces el truco tariqa wañurachinko paymi chay artista wawqillaykuna pallaykuna entonces paykuna qayachkanku ña insurrección man wawqillaykuna pallaykuna insurrección hinatenqa kachun ya movilización siempre universitario kuna paykuna caprichakuchkanku hinalla riku wawqillaykuna pallaykuna aunque pajarinpaq manam ima qayachikuypis kachkanchu rikao kunan imataq pasakurun tayta qheri riki kay violinista felicitaykun llapa policiakunata felicitayki policiakuna kaqayriki chay marchapi ganarunchik nispara rikao hinaspas hasta kanastakunatapas aypunraq kanastakunata kaqay regalaykichik premioykichik defendiwasqaykichikmanta porque mana defendiwaptikichayqa riki qarquruwanmanku karqa presidente kaynimanta nispas kunan wawqillaykuna pallaykuna kay tayta qheri kay violinista haywanraq chay canasta de víveres nisqanta y pero mana chayllachu kay qheripa ña kachkanña denunciankuna wawqillaykuna pallaykuna así que chay huknin denuncianta riki uyariykusunchik qullqita pay congresista kaspan iskay warangata mana iskay pachakllatachu sino iskay warangata wawqillaykuna pallaykuna cobrakullasqa entonces chaykunapas ña riki chiqapchakamuchkanña rikao chiqapchakamuchkanña wawqillaykuna pallaykuna a ver uyariykusunchik uno de las denuncias. $2,000 para Geri, solo para aprobar la ley en el Congreso. Esta frase es un extracto de una conversación de WhatsApp entre un alto funcionario de la PCM y un asesor congresal. El chat está en manos del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder y, hasta hoy, había estado guardado bajo 7 llaves. El fiscal Carlos Ordaya, jefe del EFICOP, ha pedido a su equipo seguir la pista de este nuevo caso de tráfico de influencias y presunto soborno que involucra al flamante inquilino de Palacio. Que no te tomen el pelo. Si quieres saber qué está ocurriendo. Chay tariqa wawqillaykuna pallaykuna maypin publicamuchkanku Hildebrand en su 13 wawqillaykuna pallaykuna así que qheriman qullqita hawachinku wawqillaykuna pallaykuna chay leykuna aprobananpaq mana chayllachu kunan punchawmanta Lima estado de emergencia yaykuyku imapaq kayna riki tutakuna amaña riki toque de quedayo chaynapi ama kay marchaqkuna kananpaq yarika amaña marchaqkuna kananpaq kunan militarkunapiwan riki policiakuna yanapanakunqa porque hayninpa riki llumpay achkasu lluqsirun mana riki controlaruyta aterqakuchu pero vencerunmanku karqa sino wakiqkunaqa simplemente marchallaman rirqaku rikao chay puntapi kaqkunata riki mastaqa afectarurqaku wawqillaykuna panchallaykuna pero kay toque de quedaqa mana kay delincuenciakuna ganananpaqchu delincuenciakuna vencinanpaqchu mana sino imapaqmi kay toque de quedaqa kay marchakuna ama kananpaq chaypaqmi kay toque de queda aunque huku allin willakuy rikao kay iskay policiakunata kay marchaqkuna wanchiqkunata riki wawqillaykuna pallaykuna Magallanes y Oscar Saavedra paykunataqa ñas riki watuchaykullankuña ñas riki kay incluso qayna punchalla movilizakuspanku nirqaku rikao ñuqapas kirisqam kachkani herido kachkani nispa yanqachusmi chay herido tukun riki wawqillaykuna pallaykuna ñuqamantaqa yanqachus chay herido tukun
pero paykunatas kunan punchaqa watu chaykunkuña. Y chayñata rika kay actual fiscal de la nación mama Deli Espinosa imanentaq policía kunaqa mana allintam rurachkanku imaynama wichqaykunqakuqa kayla waklao taynaspa chay ocupeqa kayna afectanqakuqa wanchinqakuqa baleanqakuqa manam chayqa ruranachu protesta, marcha, manifestación chaykunaqa libre chay democracia pim kachkancha es un derecho constitucional nispa nin mana chayllachu kay violinista imanenta kay Deli Espinosa pichqañam kachkan carpetas fiscales kay jeripa contrampi kaqay hukri chay julqi cobrakusqan tráfico de influencias chaypa sutin rikao y kunanqa wañuykunatapas kay wañuytapas qhipichinqaku chaywanqa suqtaña kanqa rikuqa uqllaykuna pallaykuna entonces kachkan riki más chay por violación chay pas kachkan riki aunque chay archibaykunku pero pasa fiscal miki archibaykun riki chay fiscal interino pero awqillaykuna pallaykuna tukuy kaykuna kay qheri lluqsiptinpas peor que Boluarte awqillaykuna pallaykuna aunque Boluarte demorarqaraqmi chay wañuykuna karuptiña chayman poco a pocoña kay huchankunaq karqa pero kay qheripaq al toque manaraq ni semanaparaqchu palaciopi tiyasqan ña kachkanña pichqa denunciankunaña o pichqa huchankunaña nisonchik o pichqa acusacionkunaña chaynakunaña kachkan wawqillaykuna pallaykuna bien chayna riki kay marcha karqa wawqillaykuna pallaykuna un resumen general aunque wakiqkunata qunqaykunanchik wakiqkunata riki faltaykunpas pero principalmente kay pikunam chay policías ternakuna pachasqa chaykunachus faltaywanchik pero chullamanta qhawachinakuyqa sasañaq kanqa riki demorasunchik pero wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino kay congreso wawqillaykuna pallaykuna este es el colmo congreso imanintaq kay extorsión manta kunan riki chaywanña qhiwiwasunchik imanintaq chay extorsionaqkunas kunanqa paganqaña impuestunta estadoman ese es el colmo de los a ver kaynaman apawachkanchik kay congreso wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik hina chay impuestota pipas riki rantikuq pagan riki principalmente rantiq imata rantinki carrota rantinki paganayki tantata rantinki pagachkanki papa ruruchinaykipaq abonota rantichkanki riki chay igual pagachkanki riki paganki chay empresañata chay qullqikita pagan riki impuesto nisqanta riki wawqillaykuna chay 18% IGB chay 18% ntaqa riki manam kikinkuchu chay empresariokuna o chay rantikuqninchikkuna chay servicio ruwaqkuna paganku sino ñuqanchiktam llaqtata pagachiwanchik riki wawqillaykuna pallaykuna último usuario chay pagan riki en realidad paykuna pagananpaq rurasqam kay leykuna pero paykuna riki allinta arteronku hinaspa riki imaynam ñuqaq pagaspayqa gananiñachu chaynakunaya pagachun nispa riki yapaykuanchik ñuqanchikman restaurantita rinki imatapas mikurullanki ima miski mikuychatapas paganki riki chay recibuchapi kachkan riki paganki wawqillaykuna pallaykuna solamente chay rakisqaqa hamun chay huknin recibullapi riki wawqillaykuna pallaykuna chay boleta venta nisqanpiqa mana riki chaychan hamunchu pero sí liumanta paganchik igual inatinqa kaypiqa imaynataq pasakunqa wawqillaykuna pallaykuna nisunchik como natam carruta rantiramuni impuesto chanchaqaya wasita rantiruni impuesto restaurantepi mikupakaramuni ahí está su impuestito kay delincuentekuna kay asaltantekunapas extorsionadorkunapas ninqa señor estado wañurachini riki kay wiraquchata asaltaspay pero kaqa qullqichanta kitakuruni 10,000ta 100,000ta 200,000ta qayninpapas kay wamankapi más de 100,000ta suwasqaku wawqillaykuna pallaykuna Covadongalaupi entonces paykuna ninqa ari
asaltaramuni wak tindayuqta bodegachayuqta asaltaramuni kakaya kay impuesto chayta cobrawaychik señor Estado. Colmo oqllaykuna pallakqa kaypi kachkan chay proyecto ley mana ñuqaqa llullakamuchkanichu kaypi kachkan firmayuq kakaya kaypi oqllaykuna pallaykuna ta aquí manam chay término chay nacho nispa rico chay abogado tukuqkunaqa riki nimuankichikpas oqllaykuna chayqa interpretación ruranam riki kikin chay congresistakuna nisqanpi hinapas. Tiene que hacer interpretación. Imanichkantaq kaypi kay titulumpi nichkan kakaya. Recibido 14 de octubre taraq kayta presentasaqku awqillaykuna pallaykuna a las 9:37 de la mañana, Congreso de la República. Propone proyecto ley para modificar el literal del artículo 37 del texto único ordenado de ley de impuesto a la renta para acreditar las pérdidas extraordinarias de los contribuyentes víctimas de delito de extorsión. Chayta pitaq presentaykuron Alianza para el Progreso Luis Gustavo Cordero Yontay. Incluso chaqayrika modificación. Texto único ordenado, impuesto a la renta para acreditar pérdidas extraordinarias de los contribuyentes víctimas del delito de extorsión. Kaypiqa manam chay delincuente kuna pagananpaqchu, sino que chay víctima kunan chaywan riki justifica kunqa amaña impuesto pagananpaq. Pero awqillaykuna pallaykuna continuacionpi continuidochampi nichkan rika. Artículo 37. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta de gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como vinculado con la generación de ganancias capital, en tanto como la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. En consecuencia son deducibles. Chaycha tariko awqillaykuna pallaykuna modificayta munachkanku. Tratándose de pérdidas extraordinarias originadas por delitos de extorsión cometidos en perjuicio de contribuyentes, es necesaria la presentación de una declaración jurada con huella digital, firma legalizada notarialmente, adjuntando los medios probatorios correspondientes. Ahí está. Y chayrika norma única a la Superintendencia Nacional de Aduanas Tributarias. Ahí está, pikunam chay firma y camo, aunque Yontay chayta presentarga, pero ahí está, Soto Reyes Alejandro, segundo Quirós Barbosa, o Teodosio segundo Quirós Barbosa, y Magali, Rosemary Magali Ruiz Rodríguez, paikunam chay, acá leita presenta koikonko, aujilaykona pallaykona. Entonces congresistas están más beneficiados que entonces kaywan gari que ya tranquilamente ricao suajkuna suacha con gaku ricao si ñata impuesto pagas jaña kanga ay no suacharos sonchi ya todo el mundo hace ese robar más delincuencia to ojilaykuna pallaykuna más delincuencia ta paykuna unanchachka kay perike kaypi kay justo chay policía kona imayna majarga aunque kay gobierno nino riki hayna puncha congreso pe manam ñuqayku pacíficamente solamente marchas kunalla tan cuida charaqaniku nispa, pero en realidad kay foto kona video kona llulla con riki wawqillaykuna paykuna parimasqanta kay mi chay chihap a ver kay seguro policía seguro chay parchique kay paganchi impuestonchik to awqillaykuna pallaykuna kayna policía kuna tarike rexispa denunciana y kaykuna seguramente ña riki kachkan proceso peña awqillaykuna pallaykuna chaynaqa riki chaynaqa ankaychallita ñariki awkaychallita ñarima chaykusunchik Junta Nacional ningriki kay mama Delia Espinosa kutiykachisqanmanta porque Poder Judicial kutiykarachin a la fuerza enateriki ningriki ari ñuqaykuqa aceptasaq con kay Junta Nacional pa nisqanta ari paykunariki kay Delia Espinosa kutiykachisqan como fiscal de la nación, pero ichaqa chayta apelación nisqanta uraykusaqku ningriki apelaykurusaqku, por lo tanto manan chay correnqachu.
Pero Patricia Chirino, su Congreso de la República, imaninta, caimanta. Junta Nacional mana imapajpaj serebej ni España. Ñuqayku solicitaniku chay Delia Espinosa jarqonanpaq jarqorunku hinaptiñataq kunanqa chay kutiykachichkanku nispa. O sea, claro, fiscalninku riki Tomás Galvez riki mana mantenikurun churiku wawqillaykuna pallaykuna kay atipi, porque paypa riki kay Fujimorismo munasqachanta kay cuellos blancos kunawan llamkayta qallakuykuchkarqa y mama Delia Espinosa riki kunan chaykunata derechanan riki wawqillaykuna pallaykuna enas más kallpawan riki kay mama Boluartemanta qallaykuspa riki akusayta qallakuykuchun wawqillaykuna pallaykuna. Ñariki kay napa makinpi Domingo Pérez makinpi ña kachkan riki ña mañarun ña qaynapunchik justamente ña winchachkarqanchik kay mama Boluartita riki huk kasullamanta riki kimsa chunka hayka watan qanchisnin wata uchkuasipi tiachun nispa riki payqa mañachkan ña riki y wakiq porque kachkan achka carpetas fiscales achka yaqa pichqatan presentaykurqa ultimota riki kay mama Delia Espinosa. Entonces, chaykunata riki lliw acumulanqakuchu, cada uno tachu procesanqaku, no sé, imayna pasakunqapas, pero chaykuna riki investigacionllapi kachka ña qallakuykunña seguramente riki chaychiki kay tayta Domingo Pérez fiscal riki ña mañachkan ña riki uchkuasipi kay mama Boluarte tiyakunanpaq, aunque Poder Judicial nishkan riki mama Boluarteqa manam impedimento salidata Josuanraschu ayqinmanchu porque como ña protegenakurunku chayta funcionachiyta munachkanku seguramente riki otaq riki kay mama Boluarte disimulawlla ayqichakunanta suyachkanku ayqiruptinqa uklamanta aysamuyqa tumpa sasañay riki aunque payta qarqunankupaqqa maqtachataqmi controlarusqaku pero kunan Poder Judicial ñataq sayapakuchkan kay mama Boluarteman. Bien, wawqillaykuna pallaykuna kaykunalla karqa riki kay rimari kaykunan tutapaq y bueno paqarinkunaña más rimariykunata qhipikuykuspa riki chaykamullachkasunchik aunque achkata riki rimarullanchik wakiqta riki manaña completutañachu pero igual más willakuykuna riki wawqillaykuna pallaykuna paqarin punchakunaqa viernes ña riki kunanqa viernes paqarinqa sabadoña wawqillaykuna. Feliz fin de semana wawqillaykuna pallaykuna ripukullani. Tukuykuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, llatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyrikcha willakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy.